Murungamiri wa ariti ngugi obisine bwa Gavana Julius Mbijewe ni ariritie kambi ya kuritana mabisa baukaria iria kuga nirikite gwikwa ntere cha ndumuru untu buria bukwirigirwa gucokaniria ukaria na kinya kunyia makarika jampithukiro cha maitha. Ni ariritie mateta ajegi marija ruji rwa Mewas gwitia nkurukia kithimi akiuga kuri no batu bwa Mewas na wasne bugukaranthe na kinya gwetikaniria kenda kwebana na maandamano. Muthuri Muriuki katumenyithie. Mutongeria wa ndiko obisine bwa Gavana no Julius Mbijewe augite na ndikwenda kugwirwa nyuma ya kambi kuritana polisi ba AP kwethwe kurugura ntere cha ndumuru iria kuga ndi ikethwe kiagithie muno mathijokaria ntereji kundugura kuthwe kwirumira mantuja wamba ndene ya Meru Monkana Arua tuli na AP recruits nkurukia ngirira to over 3000 barabara areterwe kenda bagithirwa training ndene ya Meru kuri andumuru kura kuraturaga na thina ya insecurity nene muno ng'ombe ikiagwa antu bakiuragwa antu betu baingi ndene ya Meru bampalusite lives kuria na into bikiagwa bingi nkuruki na ndi ewika untu bokurirwa bokaraja completely no ntu kando na baba ketha bagithite kwa training kwina baraba kubaithiria training kwina thirikari rekeja ukaria that facility. Arankuruki Mbijewe onekena kiromba rwangirwa Asrep na Mewas pombe okaranthi na memba bao nikenda bomba kwariria bwega mandu jege maria ruji. I want kwenda kwa appeal atire teke mandu ya maandamano kando then twicoke dialogue kwaraniria methene gutegero kuonekane mandu ya payments wananchi bauga nitetie na Wasrep neo itegere inya thisi cokia kiri wananchi kwithe kwina dialogue tumbe kwaraniria kuonekana a give and take ngige balancing act kuonekania kethira achiri iguru ya chomba kwina nama kethira gakwina antu kwina tashwishi kada gutale public participation tumiongere nyankuruki tumbe kwaraniria nontu twinde kenda tumba kwa Kameru twitana muito jura jwetu ya building Meru together nontu itukwenda everybody else. Na mudiana Mbijewe ni kugwerwa nyumba ya Court of Appeal kukinyana na kaunti Meru na ketho muchiwa nkubu. At the same time, Governor na all leaders va Meru and of course the president and the leadership non tubo kuona kwagirite tumba kwina Court of Appeal nkubu. Court of Appeal reto ina kuira Nairobi ingi ni Nyeri antu batumira ngarama nyingi muno ryo kwenda gwita kuthikira kamba kwa tukogeta kurarira ugatumira ngarama ugatumira egita ringi zaidi lakini na ndeke there is so easy nonto aja nkubu no Court of Appeal kedere nonto wa space na at least it will serve the people Meru bwega and moving forward inkwenda gucokeria nkatho inya the linde of the swell the Chief Justice Martha Koome nonto guthinywe na Platero amwe na leaders bangi ba Meru County. Muthuri Muriuki, Oro TV, Muthuri wa Kangangi.